nibyo ngukorera reka tujye muri duhere muri Chelsea turebe Cole Palmer ibyumweru bitandatu Edison Chelsea iraza kubaho ubuzima bumeze gute nibyo mbere yuko banakirwa na Nottingham Forest no mukino w'ejo isa 7 n'igice badafite Cole Palmer ibyumweru bitandatu numwe mu bakinyi twavuga ko n'umusaruro Chelsea yagize umwaka ushize sinzi niba batoye harimo Ize Kaisedo ko ari umukinyi wabo waseze umwaka ushize yagira imitozo kwimvuna ariko ntekereza ko Cole Palmer numwe mu bakinyi bafite umusaruro mbumbe wa Chelsea ntabwo nareka kuvuga ko kuri 40% yonyine ari ya Cole Palmer numwe mu basore navuga ko Chelsea igendera kumubura ibyumweru bitandatu Maresca araza kubyitwaramo gute yaramaze n'indi mikino mike atamufite kuko nk'umukino bakinwe ikipe ya Liverpool ari ukomeye ntago bari bamufite ariko Cole Palmer kumubura mu ikipe ni imbaraga zikomeye cyane ubutakaje ushobora kugira ibindi bisubizo bishobora kuza kugufasha ariko sinekereza ko ari umuntu muri Chelsea uyu munsi watanga ibisubizo bingana n'ibya Cole Palmer ajya atanga twabonye umwana w'umunya Brazil Estavao ashobora kuba yakoreshwa yaba ku ruhande cyakaza gukina iyo playmaking role ariko ubona ko Cole Palmer yaramaze kwitwa Mr Chelsea hari uburyo wanaga yatangaga ibisubizo mu buryo bworoshye ushaka kuri Cole Palmer ari icyo ashaka kuyafasha ikipe ya Chelsea ushaka kumurika ku mukino wa nyuma wa finali y'igikombe cy'isi cy'amakrebe uburyo yafashe match akayobora wenyine ukana Paris Saint-Germain yayitesheje umutwe mu bigendanye no kuyisatira ubona ko ari umuntu wo gukurema ibisubizo mu buryo bimworoheye cyane n'umunyabugeni afite uburyo ari umuhanga kandi byorohezaga n'abagenzi zo gukina nawe bashaka n'uburyo batsinda n'ibyo bitego ni Cole Palmer ugiye usanga Dilap nawo maze igihe ugiye kumazamara hanze igihe kinini cyane ubona ko uyu munya Brazil yarakeneye support y'umuntu nka Cole Palmer kugira akomeze yitwara neza cyane ariko ku ikipe ya Chelsea yinjijemo abakinnyi bangana kuriya bigoye umutoza ko yatanga excuse ko umukinnyi muri groupe ashobora kuba yaba intamba y'umusaruro witezwe kuri groupe mbona ko Chelsea n'ubundi kuri imikino twakwita kare y'amakipe batanganye imbaraga cyangwa se Chelsea sanzwe irusha imbaraga hari ibisubizo kuko nk'uyu mwana message yatanze kuri match ya Liverpool mu minota 20 ashobora kuba yakina ashobora kuba yatanga igisubizo kirimo kubona igitego cy'insinzi ukazana no bana bagari naco binjiye mu ikipe ya Chelsea urebye ibisubizo ntibizaba byinshi ku mwanya we kuko ubwo haraza gukoreshwa Enzo Fernandez hakoreshwe n'umunya Brazil Estavao ku mwanya we ariko ukareba mu minsi n'ubundi season itambutse Cole Palmer ntago imikino yose rundi habaye ari imikino Chelsea yagiye ikamata ikayikora Cole Palmer adahari n'umukinnyi yari kwa byiza hari ariko Chelsea nanone ku kuntu yiyubatse mbona bitazaba bibi cyane kwa Cole Palmer adahari nkira message umwana Estavao yatanze kuri match ya Liverpool ni nziza ntibisobanuye ko bizaguma bibaho kuko Cole Palmer yamaze kubaka ikizere mu bakinnyi bakinana no mu bafana b'ikipe ya Chelsea kari umukinnyi igihe cyose yahindura umukino igihe cyose yatanga igisubizo ntago uyu mwana Estavao nagarajya kuri urwego Enzo Fernandez yatwise ko ntago ari mwiza cyane kuri uyu mwanya rero biraza kugora ikipe ya Chelsea ariko kuri no match ya bafite gukina n'ikipe ya Nottingham Forest sinekireza ko ari match Maresca yatakaza avuga ngo nukwera Cole Palmer nanone bashobora no kwitakaza nanone ukaba wavuga ko yego tuzavuga ko Cole Palmer ari ikibazo ariko batsinda Liverpool ntiyagora hari ndavuga ko hari impungenge gukora lani imikino myinshi bafite adahari kuko aregeye ibyumweru bitatu binarangiye ataragaruka ku rwego neza bafite mu match nyinshi zikomeye hari match tuzatuvuga ko nyine balakinze karite ya Cole Palmer mu mukino ariko si zose nibyo nayo muvugiyeho ni match yejo bazacyaba muri weekend ntago ari match mbona ko bazatanga excuse kubera ko adafite Cole Palmer wenyine gusa muri rusange Chelsea ifite n'ibibazo by'imvune nyinshi urebye na defense yabo rishobora kuzaba ikindi kibazo bikitwa ikibazo cy'imvune muri rusange na Cole Palmer akabarirwamo ariko hari imikino ntekereza ko Enzo Maresca akwiye kujya correcting amanota atitaye ku bibazo by'imvune afite atitaye ku bakinga adafite agakoresha abafite ko yabona amanota byagera kuri za match tuvanguriza zikomeye cyane ukaba watangira kureba izo karitabura andi makipe afite bishobora kuba byagorana cyane kuba yabona ayo manota Cole Palmer n'umukinyi Chelsea zakumbara byo ntago ari ibanga ariko ku mukino bafite muri kino cyumweru simbona ko ari excuse yatanga ikumvikana nubwo natazaba ari kuri bande touche Enzo Maresca ariko Chelsea muri rusange ntago yatanga excuse y'imvune kuri match nk'izi ngizi tuvuga ngo zirakina kandi bakipa bafite imvune ariko Chelsea gutakaza umukinyi nk'ingu muri ibi bihe ni hahandi bakwibutsa ko wagiye ku isoko hari abakinyi wazanye n'undi wazanye abakinyi utekereza ko 11 babo utabahorana bakoresha mu kubona amanota ashoboka ayo Nottingham Forest ari ashoboka Chelsea kwikubona uru n'urutonde Chelsea ifite rw'imvune Benoit Badiashile Moise Caicedo Pedro Neto Cole Palmer Liam Delap Dario Sugo Levi Colwill Michael Modric n'ubusanzwe na Enzo Fernandez bivuze ngo nabakinyi bangaye umwe babiri
kankuremo Modric 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 ubwo Modric atarimo n'abakinnyi 8 muri abakinnyi 8 wenda simbizi muri Caicedo ariko we ashobora kuboneka na Enzo ari doubtful na Enzo ari doubtful ashobora ko nawe yabone gusaba mu international bavuye barataha baramutse babaye badahari byaba ikibazo gikomeye n'ubusanzwe n'abandi badahari ni ingenzi kuko niba uyu musore yitwa Revico ni titulaire wamaze igihe uyu ni amusansi komeye cyane mpamvu nako defense ya Chelsea no kwiza bifite ibibazo nuko akora Revico Pedro Neto nawe ni ikibazo yatangiye sezona kare umukinnyi uzakina ura ruhande abaye adahari Chelsea afite ibibazo byinshi cyane kandi noneho nifite n'umutoza kuri match kurikira nawe zaba Parma uyu muntu witwa Parma n'umuntu witwa Revico ni abakinnyi b'ingenzi mu kipe Chelsea bariya Moise Caicedo na Enzo nibaza ko isani isaba ashobora kugaruka benda nikaka kugira ngo abihutishe batahe ariko ifite n'ikibazo kuko umukinnyi uguze n'umukinnyi ukomeye mu kipe Chelsea niwe umukinnyi ukomeye mu kipe Chelsea kurusha abandi kuko ngwara nka absence ya Dario Sugo ntacyo kuko n'umundi nibyo twabonye utunota yakenera ko nta kibazo kuko abakina barahari Revico Ravia yari yaje ndetse na Moise Caicedo ariko imvune zitangiranye ni imvune ziri seriye cyane komeye cyane kubakinnyi kandi b'ingenzi bo muri 11 kubakinnyi b'ingenzi gusa kuri Parma na absence batasimbuza ariko gibuza bafite abahagarara uko wavuze abakinnyi ariko ntago gize uvuga Bonamante ahubwo Bonamante nawe namwibagiwe Bonamante yitwa Bonamante we n'umugore uvuze Barcelona Bonanonte warubuze umugore wa Barcelona yitwa Bonanonte yitwa Bonanonte wa mwana avuye muri Note niko kagahere niwe mukinnyi wakina nka nimero 10 wasimbura Revico na imizi Parma ariko ntari kuri of course reka nta mukinnyi n'umwe Chelsea ifite bagiye yakira muri kuri ya Parma biragoye wowe ntawe ifite rwose ibyo yakora byose ntawe ifite Enzo Maresca kandi nawe mbona asa n'ugira ukuntu n'umukinnyi batasimbuza icyo nicyo ariko byibuza bagerageza gukina batamufite kuko ejo batsinze Liverpool batamufite adahari banagerageza gukomeza gutsinda imikino myinshi batamufite even na Champions League batsinze Benfica batamufite yego bagakomeza muri uyu mujyi wo gutsinda batamufite kuko none ahangaha ni umukinnyi umutoza niwe nabonye avuga yuko ni ibindi byumweru 6 Hanze ngo iramvune ngo ni growing no mutso hagati y'amaguru ngo uba hagati ngo y'umubiri n'inyama ni imvune isaba kuvurwa witonze ukanaruhuka bivuze ngo mu ijambo rimwe ngena na baragonja umutoza nategura ibintu byo bigiye muri phase retour byo muri phase byose umunga adahari nubundi byo muri phase ategure yiga umuntu urigeza kuza gukina atamufite kimwe ariko mugeza kuza gutegura naze kuza gukira Enzo Fernandez kuri nimero 10 ahubwo ashyira umunya Brazil Estavao oya Pedro oya Andre Santos yakomana ni mwiza box to box ra ni mwiza box to box ariko ni mwiza cyane ku 10 kurenza Enzo abaye Caicedo adahari Ravia nahari agakina na Enzo wagakina imbere yabo ku ikipe ya Chelsea mvuga umutoza ntaze kuza gukora amakosa ndibona ndakeka ko ari insoreje avuga nti yo gukinisha Enzo Fernandez nka nimero 10 ahubwo aze kuza kurekera Enzo Fernandez umwanya we mu gihe ko na Caicedo hanyuma afatura umusore w'umunya Brazil uyu muhungu Andre Santos box to box arayikina ariko mwibuka ko mu ikipe ya Strasbourg na nimero 10 yarikinaga neza ni kimenyemenye yabaje yaje abakinnyi beza bo hagati na muri Brazil yabatarenje 20 yari kapiteni wabo ni mpamvu navuga ngo aze kuza gukora iki aze kuza kureka uyu mujana akire nka nimero 10 mu gihe atagira icyizere wenda Bonanonte kuko nta mwataka afite yese kuza ko afite umwataka agashyirayo Pedro akareka Pedro akarukira nka nimero 10 byari ko ari byiza kurushaho ariko uko adafite umwataka Pedro agomba kujyayo Pedro namurekere kuri point sibyo se narangiza areke uyu musore twa Andre Santos azakina hagati mu kibuga nka nimero 10 ku buryo niyo byajya biba ngombwa yuko umwe agenda undi agasigara Enzo yajya muri nimero 10 uriya musore agasigara muri 8 kandi bakaba babalansinga kuko bombi ni abakinnyi beza cyane muri role ya box to box impamvu icyo nshaka kuvuga ni iki nukugira ngo areke Estevao mwiza w'impande yigumire ku ruhande Estevao atanga umusaruro wa Estevao ku ruhande areke kuzana Estevao hagati mu kigo kuko ejo bundi Estevao yarabivuze ati
umutoza yarankoresha aho abona nkenewe kuko ubu ngubu amaze iminsi ntoza gukina hagati mu kibuga nka nimero 10 iyo uramwana bivuze muri Brazil mbona rero akwiye gutangira kugira icyizere no mwana hanyuma Ariandra naco nawe agamu umwanya agakina ku ruhande mu gihe Pedro Neto yaba ataraboneka ariko impande zikaba rigana naco na Stavao ngewe nekeza ko mu gihe Pedro ariko Neto yaba adahari kuko Pedro Neto abaye ahari yaba titire ku bumoso nabwo na perifera yuko yabanzamo Stavao akabanza hanze Stavao akabanza hanze kuko Stavao aracyari muto suko atari umuhanga aracyari muto ahubwo Stavao akageza amufasha muri no mikino ya minota n'umwana ubona ko yadesida match ariko si umwana wo guhita ngo uri kwibikino bya Premier League 2 3 4 5 aguduke it's better ko atangiza Renda Ruganacho amaze kumenyera Premier League ibumoso iburyo Pedro Neto atake agireho Pedro Joao mu mugongo ashyire Andre Santos noneho ahubwo aza kuza kugira bani touch fatika ya minota yo gusimbuza abona hari shanje makeneye nibwo yatekereza kuri Gintens nibwo yatekereza kuri Stavao nibwo yatekereza kuri Bonanonte sibyo se nibwo yatekereza ku bandi baye ariko ntaze kuza gukora ibintu byinshi byo gushaka kuvumbura nashaka kuvumbura umwivumbura rye rero araza kuza gushyira Reece James hagati mu kibuga akire Enzo ku 10 ibyo ndabizi kazabikora ariko aramutse abikoze ikipe akayipanga muri ubwo buryo kubana amanota ya Nottingham Forest n'ibyagorana rwose ngibyo nguko kuri Enzo Maresca utazaba yorohewe na Nottingham nayo ifite ibibazo turaza kuzigarukaho cyane kuko nawe umutoza arishora cyangwa indi wo usishoboka Joao Pedro akire nimero 10 Marc amugirira icyizere amwatakisha umwana wo muri Barcelona ndi bameze nk'abataka yewe n'ubundi yo bura Pedro akinga nimero 10 ameze n'undi abataka n'undi yabameze neza agirira icyizere umwana Marc ajye kuri point hanyuma Joao Pedro azen akire nka nimero 10 ameze nk'ugikinisha abataka babiri nko kuri yabitangiye kuri Derap na Joao Pedro ariko nabonye nabonye Maresca agomba kujera iyi mediane ye agashakira umwanya uyu muhungu bita Andre Santos n'abantu mwe nabonye Andre Santos n'umukinnyi Chelsea cyane gukoresha cyane nabonye amazi indi sezo Chelsea itamu umwanya wayo yazagenda kandi kuko n'umukinnyi w'umuhanga azabangamira benshi natangira gukina bihoraho oya byo nata unosura umunyarwanda uriko n'undi yamurusha umupira mwibuke ko Andre Santos burya yarusha umuntu nawe umwanda gukina gutya nguko nguko akatanya kujya kinabanzamo kabandi bedi yes hari umuntu uzabangamirwa kabaye nyine bose nyine igihe aricyo ni kimwe natangira amushakira umwanya amwinjizemo gake amumwereka anamugira n'ikizere reba game zose adahari kore Parma ni match nyinshi reka izi match ni nyinshi cyane gakora Parma zagaruka mu kwezi kwa 12 kurangira Nottingham ayagize muri Champions League ni jambo rimwe ni nkaho zagaruka mu game nazagaruka muri retour Wolves championnat hari Tottenham ni Carabao Cup Tottenham Premier League ntazaba hari ntazakina ni match Champions League ni Karabage na Wolverhampton na Burnley na Barcelona Champions League Barcelona na Arsenal ruguru munsi ya Barca yego izo match zose nagahari uyu musore agiye kumara igihe kirekire cyane adahari ngibyo rero bya Parma na Chelsea ubwo nuko turaza kureba uko Maresca ntabwo ntaratangira ntarabona n'igisubizo muri defense na defense ni heka defense nagarabona igisubizo cyayo gihamye defense azongera ararya mu academy barundi muntu amahirwe nuko wenda Wesley Fofana yagarutse ariko nawe so kwizera kuko Fofana ni umuntu ukina match imwe sinzi mpamvu ngiye Fofana njye mubara nuko erega udahaba araza ketasubirayo ntabwo njye umukinnyi wa Chelsea buriye sinzi mpamvu jewe rero kuburezi ko ngiye bamara n'umutoza Chelsea kugira ngo ntakaze umwanya kuri Fofana je nawe nafata umwanya nk'investisa umwanya muri nuza muri Chempong aho kugira ngo nkomeze ku wastinga time muri Fofana ahubwo nakwinvesta time muri ya Chempong avuga na Chempong na mutoya ntunavunika uri n'umwana wacu hano kina abantu nka badiyashiro kinota 30 match ntayirangiza hagatajya kurya mu kwezi ni biragoye Chempong mu trust bano bafaransa babiri sukara abakinnyi badashira afite tala na bafana afite tala ariko imvune zabo ni ikibazo ku kipa Chelsea rwose nibagenda bamwanya Chempong na hato bikindira umupira. Okay. Mbere yuko tuva kuri game hari Nottingham Forest bagiye guhura nayo. Nimwe mu equipe mabi ari matenguha abantu kuruta binyuranye cyane niyo twabonye umwaka ushize. Ikipe ya Nottingham Forest uyu mwaka w'imikino ifite insinzi imwe yonyine mu marushanwa yose. Ifite insinzi imwe yonyine yabonye bafungura ku bwa nuno. Bafungura champion. Uyu musaza ntaratsinda match. Batsindaga ikipe ya Brentford. Kuva ubwo kugera ubu Nottingham Forest nta match nimwe iratsinda. Ushatse wabara neza hari match 7 muri championnat
hari match ebyiri za Europa League. Yes, hari match ebyiri za Europa League, ushobora no kwitubaraho n'indi match imwe ya yari cup mu Bwongereza ntibakinye match yari cup. Ubwo zaba ari match League niyo Manchester United yavuyemo. Ubwo zaba ari match 9. Muri izo match 9 bafite intsinzi imwe yonyine mu marushanwa yose babonye ku munsi wa mbere ufungura shampiyona. Nimwe ma equipe make yirukanye umutoza, iyo ni ikipe ya West Ham birukanye Graham Potter, nabo birukanye Nuno Espirito Santo yahise ajya no muri equipe ya West Ham. Kuva Ange Postecoglou urayifashe amaze gutoza match 7 nta match nimwe n'abaratsinze. Muri izo match 7 atsinzwemo match 5 anganya match 2, atsinze ibitego 7 gusa yinjizwa ibitego 15. So mu yandi magambo nubwo Chelsea ifite groupe y'abakinnyi benshi bafite ikibazo cy'imvune kuva kuri ba Levi Colwill kujya kuri Kole Palma Germain kujya kuri ba Liam Delap kuri ba Benoit Badiashile, muri ubwo buryo ariko bagiye guhura n'imwe mu equipe mabi febre cyane iri hasi. Uzategura umunsi tuyinjiremo mu buryo bwagutse cyane mbabwira amaherere bagiye bakora, ariko ikipe ntabwo iri mu bihe byayo, ntabwo iri muri momentum. Kireka ari match nk'ingi bagiye wavuga ngo barayiheraho bubaka kuba batangira gutsinda imikino, ariko so far run bariho uburyo barimo bakina imikino ni forume zo kumanuka mu by'ukuri. Noza Ange Postecoglou gukora ibintu byiza mu gice mu mwaka wa kabiri ntabwo azayigeza mu mwaka wa kabiri. Ikigaragara irirukana undi mutoza. Kigaragara kandi yitemo neza. Yitemo ba Shandayish ariko se Shandayish nako nabana kintu umwe. Shandayish nawe se kakina ariko bitasomeka. Ikipe imeze kuko uyu mwaka agiye gukinira ibyo kutamanuka buriyo kubise match 6 za mbere muri Premier League. Ibyo gukinira imyaka byagorana kireka se umutoza uyikura kure mu batoza badafite akazi, ariko nk'abatoza nk'aba Xavi ntabwo baba bakemera nk'akazi ka Nottingham kandi ashaka man Xavi ntabwo yafata Nottingham yayifata sifa ngase byo nibiki kuva muri Barca ukajya muri Nottingham yafata byose yagafata ndakurahiye. Southgate nawe ntiyagafata ako kujya atagafata amafaranga se ko muranze Ancelotti ko yafasha akayifata. Ibyo bintu mwigira ni ibiki ako mwabantu mwe Ancelotti nagiye muri EVE nese Xavi yakoze iki cyatuma adafata Nottingham. Xavi ni iki gituma atajya muri Nottingham? Zavari mararota za mani oya Samia Gordon Ancelotti muri Everton ikipe iri coach hagati ya Man United na Nottingham wafatiye afata nafata Nottingham. Uziko Nottingham itanga abakinnyi benshi muri national y'Ubwongereza kuruta Manchester United. umva i Nottingham Forest erega ni switch gusa ikintu kibura n'umutoza uza akaba switching akaba nese yarekuye bande yarekuye Ranga izana Ndoye. Urumva byoroshye no nese Ndoye na Ranga hari difference irimo cyane nini cyane. oya Anthony Elanga ucyo yaravuze umwaka ushize mu mikinire ya n'umwaka utazagaruka nese wa Dani Ndoye no uwe Ndoye n'umwana mushyashya uri kuza wamukora Nottingham igifite banuza yagumanye ba James White igifite ba Elliot Anderson ntabwo yatakaje ibintu biri byatuma bidakina. Elanga yabakoreye ibitego 17 umwaka ushize atsinda ibitego bitandatu atanga assist 11. Dani Ndoye ibyo Dani Ndoye yabikora kuki atari kubikora ngo abafashe ni ikipe ipfuye ni systeme yose wanje Postecoglou ntabwo kubwa Tottenham yari mu Tottenham ni ya gatatu Tottenham icyo gihe yari ya 16 wazana wabona ari Elanga abakosa bakoze ya mbere no kuzana Postecoglou. Reka tugende ndabona ku isaha 10 dufite Brighton n'ikipe ya Newcastle match y'umusifuzi Craig Pawson umusifuzi akane na muntu umuvandimwe bamwita Ben Tonel kuri vaka na mubona cyane Portierne 10 kandi Burnley irakira Leeds match y'umusifuzi Tim Robinson umusifuzi wa kane ni James Linton hanyuma kuri vaka ni Tim Woods hanyuma 10 kandi Palace irakira Bournemouth match y'umusifuzi Jardy Gillett kuri vaka na mubona cyane umuvandimwe witwa Alexi Chilowicz umusifuzi wa kane ni Simon Hooper hanyuma 10 kandi mfite Sunderland n'ikipe ya Wolves match y'umuvandimwe Robert Jones kuri vaka na mubona umuvandimwe Paul Howard hanyuma umusifuzi wa kane ndamubona cyane Anthony Backhouse 10 Manchester City kuri Etihad irakira Everton match y'umusifuzi Tony Harrington kuri vaka na mubona cyane Nick Hopton hanyuma umusifuzi wa kane ni Leif Dorothy hanyuma Pep Guardiola ku munsi w'ejo nubwo utari bufesinge Jack Grealish kuko n'umukinnyi wanyu ntabwo mwakira kuko
itegeko rivuga ko ntabwo yakina n'ikipe yamutije abakiri uwanyu birumvikana ntabwo Grish akina ku munsi w'ejo